matatini me te mano ki te papa o te raho piere ki rotorua. Koe nei te huina nui rawa atu o te iwi Māori e noho ana i tēnei pito o te ao. Koe nei a te matatini 2013, te taumā heke heke mo nā kapa toa 41 o te motu. Nō reira, hea te utu o te kapa Haka. Te Rina Shepard Investigates, ka tirohia e mātou hea te utu a Wairua, a tinana, a muni hoki mo tēnei o nā taumā heke heke nui o te ao Māori. Ko tētahi o nā rōpū whakataetai ko te whānau a Apanui ki te taha rāwhiti o te waka o Mātātua. Ko o mai o te kaina tārake, te nōhana whakanunu a te rōpū. I pātai mātou kia rāwiri Waititi te kai rakuraku, mō nā ke whakaro mo te utu o te kapa Haka. Utu a moni he nui te utu mo te, ki te hoki mai ki te kāinga, mai tāma ki makaurau, ki te whānau Apanui. Engari he nui ake te utu o te mātauranga, te utu o te mano o te iwi, ki te utu o te moni. Aha koa nā kāwai whakapapa he tauhau tonu a Te Rina rawa ko anaru ki te rōpū kapa Haka o te whānau a Apanui. He kai Haka I puta mai I te rōpū o nā tūmanako kei te uru o tā maki makaurau. We both made that decision together, eh? It had nothing to do with moving from group to group. To be totally honest, there was a part of me wanting to learn my whakapapa on my dad's side, more so because I was raised by my mum. E rima nā tamariki a Te Rina rawa ko anaru Hetaraka. Ko tā Te Rina he tia ki te whānau me te haere ki te kura ako ai. Ko anaru kei te mahi. Apanui. E nari mō nā mahi kapa Haka me upoko māro tonu e tutuki ai nā mahi katoa. Planning, prioritising, support, definitely heaps of support. If we didn't have the support of our whānau and our mates, who we ask a lot of all the time. My mum looking after our children, our mates, you know, can we borrow your car because our car costs too much to fill up with gas. Pērā anō ki te nuina o nā rōpū kapa Haka, ka haramai nā kai Haka mai tāmaki makaurau, kirikiriroa, rotorua me pōneke ki nā wānana whakanunu. 6.5 hours from West Auckland to Maio. One weekend we realised, this is a little bit expensive this way. Okay, we'll plan better. Well, maybe we'll pack our dinners and eat on the way and buy in advance instead of eating takeaways all the way down there, realising... Because you go swipe, and then on a Sunday night come home and check the balance. I don't know what drives us there. It's that wairua, I think, that connection that we're trying to connect with. Link our children back to that. That's beautiful. Yeah. Aha koa he hikoi a Wairua, ko te matatini he whakataetai kē. Hauna no te whakapeto noi kia marini te toto, te werawera me te roimata, whātekau anake nā kaihaka ka whakaitia kia eke. So did you make the team? Carl. I didn't, but my husband did. Yeah, I didn't make the team. But it's not everything for us to stand at the Matatini. There's so many more Matatini and competitions in the future. Yeah. And I made a choice for our whānau to step down with my wife. That's what we do. We support each other. And if one of us didn't make it, we chose and we planned for the worst case scenario. I was hurt for a fleeting moment, you know, but at the end of the day, that's only 30 minutes. Taking the stage, representing our iwi for that 30 minutes, that's only a small part of who Te Whanau Apanui are, you know. Yeah. And we're happy with our choice and we can't wait. Still excited for the kapa Haka. Absolutely. Yeah. Nō reira, he aha te utu o te kapa Haka. Toru rau whātekau mo te haere atu mo te hoki mai. Tāpiri te kautāra mo te noho, ono te kautāra mo te paramanawa. Nō reira, ko te uara o tēnā mō nā wānana te kaumātoru, 5 toru rau, toru te kau. Koe nei te rā tuatahi o te matatini, e whakarite ana a te whānau a Apanui, ki te eke ki te papa, whakatū waiwai. It
feels just as awesome, brother. The aroha and the wairua and just all the adrenaline that we've got pumping for our whānau, for all our whānau, is mean, and we can't wait to see Nō reira te whānau, kua tata oti a te tū, a te whānau Apanui, au e taukuri e te whakamataku e. Hoi anō, kei te kite anō koutou I tētahi o nā utu o te Matatini, anei mātou, kei waho, kei runa I te papa. Mai te mura o te ahi kua puta ora mai ko te whānau a Apanui, e ranuna hia te hiki o nā tau mahatana me te pupuke o te harikoa. What did you think of Whānau Apanui's performance today? Mean, bro, mean. Words can't even describe how proud and started crying at the end in the exit, and I'm just so happy and relieved that our mates did the damage up there, babe, and represented us, represented our iwi, their own families, their own pipis, their tupuna, and I'm so happy. I'm so happy for my whānau. What is the cost to you of Kapa Haka? Honestly, it's being Māori. You know, being Māori and being proud of who we are. And you'll do anything to make you feel like that, to believe in that and to have the faith of being Māori. Most of the time on media we're always portrayed in the negative lights, and like my sis Kiri said, coming together as Matatini, the build up of it, the sacrifices our family make, the aroha we all share together, it all comes together as being Māori, and I'm so proud. Identity, babe. Our identity. Hānau. Being proud of our identity and our culture.